Haya, Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziwe pamoja na nyote. Kwa majina, mimi naitwa Saidi Sango Jean Baptiste. Ninaishi Bujumbura, Burundi. Hapa ndipo ninapoishi mimi. Sasa leo kidogo tulikuwa tunahitaji kujifunza kitu, maana kuna watu baadhi ya wengi na madhehebu nyingi wanakuwa wanamzungumza Yesu vile gisi haiko. Kama kuna wengine, baadhi ya wengi tu zaidi, wanakuwa wakisema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, na Yesu ni mwana wa Mungu tu wakati pale alipozaliwa na Mariamu akawa ni mwana wa Mungu, kitu ambacho Biblia hicho haijazungumza na haijaongea. Biblia inakubali ya kwamba Yesu ndiye ni mwana wa Mungu, lakini haijakubaliana na kusema Yesu ni mwana wa Mungu pale alipozaliwa na Mariamu akawa ni mwana wa Mungu. Lakini kile ambacho Biblia inasema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu tangu ulimwengu bado haujaumbwa. Alikuwa ni mwana wa Mungu tokea huko juu. Mfano, Biblia inasema hivi katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura 5 na mstari wa kwanza, inasema hivi: kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu, na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa ampenda hata yeye aliyezaliwa na yeye. Kwa hiyo wale wanaosema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu kwa kuzaliwa tu pale na Mariamu akawa ameitwa mwana wa Mungu, wanakuwa kidogo wamekosea, na si kidogo tu, ni makosa makubwa sana. Maana kwanza Biblia hapa imetuambia kwamba sisi wote inatubidi tuamini ya kwamba Yesu amezaliwa na Mungu, na inasema hivi: kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Haikutaja mtu mmoja, haikutaja Israeli wala haikutaja nchi zingine, lakini ilisema watu wote waamini. Na sasa kitu ambacho na sisi wasomi wa Biblia tunapasha kuwa kidogo tunajiuliza, sasa tutaaminiaje Mungu amemzaa Yesu aje? Maana hapo imesemekana kwamba Mungu amemzaa na inatubidi tuamini. Biblia inasema kitabu cha Warumi sura 10 na mstari wa 17, Biblia inasema hivi: basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Ili tuamini ya kwamba Kristo ni mwana wa Mungu, amezaliwa na Mungu kulingana na Yohana kisa anavyosema pale, ili tuamini ni lazima tusikilize. Maana imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sasa inabidi tusikilizane sasa kidogo, ili tufafanue na tuchambue maandiko, Yesu amezaliwa aje na Mungu. Maana ndio Biblia imeshatuambia tukubaliane na hicho kitu ya kwamba Yesu amezaliwa na Mungu.
Kitu cha kwanza tunapaswa kujua ni kwamba wakati mtu anapozaliwa, ina maana ana chimbuko lake. Ina maana kuna mababu, kama vile mfano mimi nina babu yake ya babu yangu, ile ni machimbuko. Ina maana Yesu naye ana chimbuko. Ni lazima tutafute kwanza ni neno gani ambayo Biblia inaongea kuhusu chimbuko la Yesu. Mika nasema hivi, kitabu cha Mika sura 5 mstari wa kwanza, anasema hivi Mika. Tuanzie kwa mstari wa pili. Mstari wa pili inasema hivi: bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Kwa hiyo Yesu ana chimbuko, na Mika anazungumzia kuhusu Yesu ambaye atakuwa ni mtawala wa Israeli, na si mwingine ambaye hapo Mika alikuwa akizungumzia Yesu, ambaye Yesu matokeo yake yalikuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Hiyo ni chimbuko, na ili udhibitishe mzuri tusome kitabu cha Petro wa kwanza, maana Petro naye aliandika Yesu kwamba matokeo yake yalikuwa zamani, na akadhibitisha hiyo na kunukuu alisema hivi. Petro anasema hivi: bali kwa damu ya samani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na yaani ya Kristo. Kwa hiyo anaongelea Kristo. Sasa hiyo Kristo 20 inasema naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia. Naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu. Unaona Kwa hiyo kile ambacho Mika amesema na kile ambacho Petro amesema, hakuna mgongano na makubaliano ya kwamba Yesu amejulikana tangu zamani, kabla haijawekwa msingi ya dunia. Sasa Yesu anazungumza nini na anajizungumzia aje kuhusu yeye mwenyewe kuzaliwa na Mungu? Alizaliwa wakati gani? Maana katika kitabu cha Petro anasema kwamba Yesu alikuwa anaongea na manabii kupitia Roho wake. Kwa hiyo zamani Yesu alikuwa anaongea na manabii. Sawa Anasema hivi hapo msura moja tunapanda juu mstari wa 10. Anasema hivi Petro: katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakaokuwako baada ya hayo. Kwa hiyo sisi kitu ambacho tunatuhusu hapa ni Roho wa Kristo aliyokuwa ndani ya manabii, na Yesu alikuwa anawahonya manabii kupitia Roho wake. Kwa hiyo alikuwa anaongea na manabii kupitia Roho wake ambaye alikuwa ndani yao. Inasema hivi wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyokuwa ndani yao. Kwa hiyo Yesu alikuwa anaongea na manabii kupitia Roho wake. Sasa siku moja amewahi kuongea na Suleimani katika kitabu cha Mizali sura 8. Akamwambia habari zake yeye, maana inasema hivi hapa sura 8 ndio tunaanzia. Maana Yesu aliongea hapa kupitia Suleimani,
akaongea na Sulemani akaandika kile ambacho Yesu aliongea. Anasema, je, hekima hali hekima ni Yesu kulingana na Biblia. Biblia inamuita Yesu hekima ya Mungu. Iko kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 1 na mstari wa 22. Inasema hivi, hata tupagusie kidogo. Inasema hivi, kwa sababu Wayahudi, tushuke kusura 24. Nasema hivi, bali kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kwa hiyo Yesu kulingana na Biblia yeye ni hekima ya Mungu. Kulingana na Biblia Yesu ni hekima ya Mungu. Sasa hapa hivi kitabu cha Mithali, Yesu anaongea kupitia Sulemani. Anaongelea kuhusu Sulemani, kile ambacho Sulemani Yesu anaongea kupitia Sulemani. Sulemani anaongea kile kenye hekima alimwambia yeye. Kwa hiyo Sulemani anaongea kile ambacho hekima alimwambia yeye, ambaye hekima ni Yesu mwenyewe. Sasa hekima anasema aje? Anamwambia aje Sulemani kitabu hapa kwa 22. Anamwambia hivi, hekima sasa anasema, hekima iko naongea, anasema hivi, Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale, na alitukuka tokea milele, tangu awali, kabla haijawako dunia, wakati visipokuwako vilindi nalizaliwa, wakati zisipokuwako chemchemu zilizojaa maji, kabla milima haijawekwa imara, kabla ya vilima nalizaliwa, alipokuwa hajaiumba dunia, wala makonde, wala chanzo cha mavumbi ya dunia, alipozidhibitisha mbingu nalikuwako, alipopiga duara katika uso wa bahari, alipofanya imara mawingu